Banje kubasuhuza Imana ibarinde. Njyumva kuri micro ndi Audibles ikaze. Uyu munsi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko umushahara ahembwa ari nica nikize ndetse ko uwo mushahara utanatunga umuryango we. Perezida Evariste Ndayishimiye twari tumenyereye mu biganiro yakundaga gukora avuga ko ibitoro byabuze. Umve neza ko yatakaga avuga ko ibitoro byabuze ntabyagura. None aka kanya atangaje ko umushahara ahembwa kuri we ari nica nikize. Abaturage ndavuga abarundi n'abarundikazi batangiye kumwibazaho bavuga ko ashobora kuba ajya mu ndaya. Batise ibintu byose kabihabwa na leta akaba ahembwa amafaranga ahagije, amafaranga yashyirahe. Gusa we Perezida Evariste Ndayishimiye ibyamubujije gukomeza gutaka imbere y'imbaga y'abaturage ayoboye igihe bari bari mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'umurimo. Perezida w'u Burundi ati amafaranga membwa ni nica nikize ndetse ko n'umuryango wanjye uyu mushahara utabatunga. Bamwe mu baturage b'u Burundi batangiye guca ruhinga inyuma. Batise niba uyu mushahara koko utabatunga yari abatunze ko umushahara utiyongereye avagahe. Nyamara abasesenguye neza ngo bashaka kumvikanisha ko muri make ari amafaranga anyerezwa mu buryo bwihishe kandi bwihariye. Nyamara Perezida w'u Burundi ibyo avuga hari ababashije kubishyira mu gutwi barabyumva. Abavuga ko ajya mu ndaya cyangwa anyereza amafaranga ya leta abo ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko nyamara utekereje neza nawe byumva Perezida w'u Burundi avuga Evariste Ndayishimiye wakumva ari byo. Ukurikije urwego ariho nka perezida cyangwa se nyiri cyubahiro perezida w'igihugu ntago yagakwiye kuba ari guhembwa aya mafaranga. Aya mafaranga twakita nk'urusenda ndetse akaba atanatunga umuryango we niko abyivugira. Mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi amakuru agaragaza ko ahembwa amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amarundi. Ubyumve neza ko aya mafaranga Perezida ahembwa w'u Burundi banze umenye neza ko amafaranga y'u Rwanda akubye gatatu amafaranga y'u Burundi. Urahita wumva amafaranga ahembwa miliyoni 4,900 ku kwezi mu mafaranga y'u Rwanda. Mu by'ukuri umuntu ufite business, mu by'ukuri umuntu ufite izina ry'icyubahiro kandi rikomeye cyane nka nyakubahwa Perezida, aya mafaranga imbere ye ni urusenda koko. Mu by'ukuri umuntu ufite izina ry'icyubahiro rikomeye cyane nka nyakubahwa Perezida, aya mafaranga imbere ye koko ni urusenda. Byumve neza ko aya mafaranga umuturage wifitiye business ye imeze neza ku kwezi aya mafaranga yayarenza. Gusa nyuma y'aya mafaranga Perezida w'u Burundi ahembwa hiyongeraho amafaranga y'inyongera agera kuri miliyoni 3 z'u Burundi. Aya ngaya ayahabwa buri munsi. Aya mafaranga angana na miliyoni 470 by'amanyarwanda. Umushahara we wose muri makeya ungana na miliyoni 90 z'amarundi. Byumve neza ko mu manyarwanda angana na miliyoni 4,400 ku kwezi. Aya ngaya ayagenewe kumutunga we n'umuryango we. Uretse ko aya mafaranga Perezida Ndayishimiye ahabwa n'ibindi byangombwa by'ubuzima bwa buri munsi. Ahabwa icumbi rya leta, uburinzi n'urucabana bwo buhoraho, imodoka n'ibikomoka kuri peteroli, kwishyurirwa ingendo akoze aho agiye hose arishyurirwa, amafaranga yo kwakira abashyitsi, amazi, amashanyarazi na telefone, ndetse agahabwa na serivisi z'ubuvuzi, agahabwa n'imyambaro. Ibyo ni ibyo leta imugenera biza inyuma y'umushahara ahabwa. Uyu Perezida yabigarutseho imbere y'imbaga yari yitabiriye ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo yabereye kuri stade y'Ingoma i Gitega aho ni mu Burundi. Ndabashimiye mwese twabanye muri iyi video. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kubana umunsi kundi. Ndabashimiye, Imana ibarinde.